isaha nyayo izagera maze umutekano wongere ugaruke mu isi y'intambara, imidugararo, indwara z'ibyorezo biveho maze isi yituze kandi biy'amahoro masa. Bino nkubwiye nanjye ubwanjye kandi nawe ubwawe ngira ngo twese turabibona kimwe. Ni nk'inzozi twaba turi kurota dukanuye mu gihe hari ibihugu ndetse n'abantu bishaka kuba byamudahangarwa cyangwa se bigira imbaraga bititaye ku nzira zose byanyuramo. Ngo hari impamvu zindi nyinshi zigiye zitangazwa ku mpamvu Uburusiya yashoye intambara ku munya-Ukraine. Ikirenze ikindi, iyi ni intambara ibera mu binyoma byinshi. Imibare y'ibicirwa muri Ukraine, impunzi, hakiyongeraho video zigaragara bishwe barambitswe mu kibuga bakorozwaho ibiringiti maze bagafata amashusho kandi nyamara harimo abazima. Ni ukuvuga ko ibiba byiswe imirambo bigaragara biri kunyeganyega, iyo bimwe bikiyorosora bikanavugana. Ese impamvu nyamukuru ndetse n'ukuri ku by'intambara niyo wabishakira, kuko hari inkuru zivuga ko Ukraine ishaka kujya muri OTAN, Uburusiya bukaba butabikozwa. Urundi ruhande bikavuga ko Umurusiya yashinze Ukraine ko Amerika yaragize indiri z'ibyorezo, the den of plague. Ko Putin avuga ko Ukraine ari indiri y'ibyorezo, aho Amerika icurira intwaro yo kurimbura isi binyujije ku bantu. Kandi Putin avuga ko hagati y'Uburusiya na Ukraine nta mabanga ahari, kuko ari ibihugu bituranye, ibihugu bifite imico imwe, bivuga ururimi rumwe, ku buryo amabanga ya Ukraine yahishwe ibindi bihugu, ariko kuba igihugu nk'Uburusiya wagisha amabanga ya Ukraine ngo bidashoboka. Bavuga ko inkomoko ya corona yajengereje isi, abenshi bavuga ko yavuye mu Bushinwa. Ngo ariko ko nta gatambaro Amerika yakinze ku isi mu maso, ahubwo ngo ukuri ku Burusiya nuko virusi ya Covid ndetse n'izindi virusi nyinshi zitandukanye zavuye mu bigo by'ubushakashatsi bya Amerika buri muri Ukraine bikora ubushakashatsi ku mavirusi. Ikinyabuzima cyangwa ikiremwa muntu nibyo byahinduye intwaro mu ntambara yo kubikomerezwa ku bihugu gusa, ahubwo hari abavuga ko ibigo bya Amerika biri muri Ukraine ari bikorerwamo imiti no kurwanya virusi zashegesha isi. Ahangaha niho Umurusiya ahera avuga ko bakora izo virusi maze bagashaka kwigira abatabazi bazishakira inkingo. Babona virusi binjiza akayabo bifuza bakayivanaho, aho nka sida ari virusi yandura mu buryo benshi bagwiramo kubusambanyi. Iyo ni virusi izahora binjiza akayabo ikazajya yunganirwa n'izindi virusi gake gake. Isi niyo mpamvu Uburusiya bukomeza kwihagararaho ko bufite impamvu nyinshi zituma bukomeza kurwanya Ukraine. Gusa kandi nanone Uburusiya ntabwo butewe ubwoba n'ubukene bwaterwa n'intambara, kuko Uburusiya ni igihugu cy'amadevize, haba mu buhinzi, ubucukuzi nka peteroli ndetse na gaze. Ibyo byose Umurusiya bifite ku bwinshi, ku buryo Uburusiya bwihaza kuri byose, kandi akaba nta gihugu gifite ubuhangange bwo kwaka Umurusiya ikirike. Ese kuba Umurusiya afite ibintu byose ku bukungu abifiteho n'uburenganzira, siyo mpamvu yaba akomeje kotsa igitutu intambara ku munya-Ukraine? Kuko imitungo Uburusiya bufite bwemerewe kwihaza kuri buri muturage, ahubwo bukanasagurira amasoko ku isi y'ibihugu bitandukanye. Aho Uburusiya bwese bugafunga amasoko ndetse ibyitwa iby'Uburusiya bikagumishwa mu Burusiya. Intambara y'inzara itera ku isi yose maze kikaba ikibazo gikomeye cyane. Ndagushimiye kandi weho wabashije kudukurikirana byo gutegura kino kiganiro nkanakikugezaho ndi Mr. Ndagushimiye kandi wamaze gukanda subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Witeka guhire cyane. Ndagushimiye kandi nawe utarabasha gukanda subscribe kuri channel yacu, witeka guhire cyane kandi imigisha ye iguhoyeho kuba ubasha no kudukurikirana. Nawe ni inkunga ikomeye. Turakubutsa gukora share, like na comment.
mu gihe ukunda ibyo tukugezaho. Jya gutegura kino kiganiro ndi Mr. Rene. Ciao ciao.